Dakong nabatunan nga nakatunan maong salamat. Kaya dili tungod sa nagian nga kasakit dili ni masulat. Oo dapat gyapon ta magpasalamat tungod sa kalahom nga wa gidahuman ning kasakit. Kamoy naghatag og gahom ug igong higayon para makaamguan ning kasakit. Ang akong pasabot anong walay makasabot. Ikapila man day masakitan para matulid ang kunot. Anong naapaw may mangmugot. Anong kailangan pa man masakitan og gahat. Makasasala ta pagbuhat oo. Pero kailangan balik-balikon ang sala nga kabalo naman ta nga sala. Ano ikapila day masayop para mainsakto ta. Ano pila di kabuk mawala si mong kinabuhi para makaamgot og para na moabot. Kaya na sila og na mawala na moabot. Usayang kay nabuhi makapungot. Pero kay mong sabto ng gubot makasabot ka nga dili ra kay gabagod. O dagan taog wala ka ng inusara. Sinyalis na siya nga buhi taog dapat ta magpasalamat. O dapat gyapon ta magpasalamat labi na kaniya nga sa kadagan natong giagian. Buhi pa ta ng danlog nga kalibutana. Nga ang uban tuwa na sa balitang balanan nga gidahom nga mabuhi pa para malipay aning kalibutana. Ang akong pasabot lisod kayo kapaon ang tinuod nga emosyon. Matambunan ang tambag basa naka sa kalipay ug sa sayop nga desisyon. Ang kinabuhi murag diamante kailangan na gid mo pangitaon nga werte. Lisod ko imong unaw-naon nga lisod ka. Usahay pasakitan ka aron makamatyon ka. Nahulma og nabuhat ko sa kasakit karon nga may mong gipaminaw karon. Napurma og lawom nga pulong. Kulangon kung isulti na ko tanan nagian karon. Nga ako lang buot pasabot. Barog diya ayo pa sa para si mong ginagian. Paghimog sumbanan nga mo'y mahimong storyahan puhon. Para puhon nakay balikan pinagi si mong giagian karon. Hunahuna ang pinakamaayo nga desisyon sa dili maayo nga sitwasyon karon. Hunahuna alang nga bisag naay kahoy nga gianay. Gapabilin gyapon gabarog para maligon ang usa ka balay. Sa pulong nga gamay damgoy masayod sa kahayag gaagay. Sa adlaw sa kasakit ng tagay. Wala na dani og nadala sa gusto mo wani umudala. Nagpabiling gyapon may laki nga modala. Ugutrohon ako kasakit ang pinakalami mo tuluan ning kalibutana. Kwarta ba gyud ang kalipay o kwarta ang hinungdan ngano dita kalahutay. Ngano kadalihok kay kwarta. Ngano pag wala imo wala sila. Ug ikaw kay gayno Sara.